Aku di sana, aku di sini kono. Kenapa kau tutup mulutmu itu? Kenapa bau aku? La ilaha illallah, bunadang bau. Saya kurang mandi. Mabaho simot, mabaho pa inilok. Oh sudah aku pakai tawas satu karung. Buat kini 20 yuk. Karena mahibuk sabi mic mo tilo. Ay, magkatawa din ang Katawa kita niyo. Oke. Pikir-pikir dulu. Oke, aku bagi kau kalau rancak sedikit. Mas Boy punya modified. Ladies and gentlemen. Yes, tukang simin. Oke, bagi dia lagu Pia-Pia Pu. Oke, ini Mas Boy modified Pia-Pia Pu. Pia-pia apa? Pia-pia surat. Oke, ini sekarang dia punya tajuk bukan Pia-Pia, Papi Culu. Ini dia punya lagu rock rancak. Kau mau yang rancak sedikit kan? Oke. Malu kayo sa tukang olgan ni tilon po na ni Simay. Yan ang sa